Kuştu sözümüz, kuştu. Kuvançtımız. Bunlar ağayıncılık ilge ata vatanımızga, oral vatanımızga öte kuvançtımız. Uzmuşlar, uzmuş. Гордый у меня сейчас от радости, потому что я вот приехала, счастлива. Сколько ждали этого момента? Я долго ждала, год и 2 месяца. Внучка меня ждала здесь, они меня ждали. Дочка ждала целый год. Қанша томаласымыз бар қалған. Сол томаласымыз келмегесін вообще жылағымыз келіп зорға келдік, бір томаласымыз бар қалған. Енді келеді. Келесі келеді, да? Келесі. Что?